Loke Charlie Henlo Pier Te Kachardun I Ameklo. Bonta Loke Thana Bang Pujongsi, Lo Than Te Det Polote, Lahayo Somaratum Pier Te Chechardun Jima. La Pusona Poraho Torte Apam LP Scholarong Than Bang Nayan Moni Saikia Ke Lo Than Tesi, Ninkan Kepso Setang Lopusi, KSA Tumpen and Ningiti Chepaklang Ponlo. Alang lia ceklo John Vangta Bainong Chudeng Bom si Karbiang Mountain Mas Council upon Arimonpo Chepaklang Pondo. Torte Apam Arat Thangta Chopu Hahi. Bang solam the chinisi karbi lo charlia song mate KSA atum school along an humri damsi ahok alam chini pondo. Bang so phi KSA atum Rongkhang education block along block mission coordinator Hunmili Bongrompi Arideng Nayan Muni Saikia Torte Apam LP school along loke thandam de puthak tok jirpen pinporalo idamlo. Lapen ahok pet kang sai padoponang jia Farman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbiang Mountain Mas Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang Assam Education Minister Ronuj Pegu, Karbiang Mountain Mas Council EM in charge Education Richard Tokvilapen DC West Karbiang Long Atumaphan Panongsi Pinpura Lositami BMC Reding Pajir Ponlo. Bonta ahok pet kang saimate woreng pen kang than ponji kalisi Torte Apam LP School pen R2K kang LP School alongsi nang transfer thurong alam KSA pen asapta ninging samdun te derlo. Karbilo Charlia Song Lapen Torte Apam Araratum Adiman Pilo Jongsi Sorkar Atum Arjuje Pulote Kivangjia Porahut Sotak Pen Jesong Ponji Pusi KSA TDP Akong Chunbang Biswa Jyoti Teron Pen Khironi Agriculture IBSI Hemalong Khirangkia Maike Paponalong Ningche Pon. Sedang hal hai pita pun tu manggalam thiningi ji ningene ko bang people ma dom the semet peta bangke Karbiang Mountain Mas Council Education Department atu Amina ngasai ka claim ka select lapen celang to me kon sila non son thanda ngatong chutame lapo son sai choklem long pok negligence bangke non do ko la sidil to man ke laga soda kan bang pinrem lo alang tu pon se education sector bang paching thuna i putang ka just me thanda ngatum han lang peminang lapen keom do thanda ngapan tum ka pinrem pu gali thanda ngatum phan tum ta manpeng pi lapen tum ta Koi pemi tema than bang abe te pini lebang so il tu malong ri fitame atur long le il tu chini pemi fitame ejhak than bang tu than bang ke il tu pin purna kokchi la penom jase met ped bang ke labang so I stu bang ke piluma Torte Apam English ME school along than bang labang so I stu puthak jase met department atu kelang tang kre dang atuni sipini pharan ke ma fitame no tum phanang chup phanang ko bang le la se gerang gelang ni bang ke la pesan pache mam mena lapen Alangi khanda se men transfer bang tum proyek dapen education na ek ateng kan alangi kham inside kan di lahir tum kemang lo inside se protang sa bang tum mangke mo pen le rujulo thota son lo kache so offending mangke laging thorang ko Khironi pen Mohanteron Karbiang Long Live